participant lo ni tum det anon ningkan thong kepra throxi sulibom lo lan sitai autonomous state ke long letet akaron bang lahen lo je garbia political leaders political party atom sacrifice kavia joglo la sinele tumayin penchuni rilo je karbi political leaders ben karbi leader atom ala atom sacrifice na po Meghalaya autonomous state ka simar 1969 aprang Khasia leaders jointia ka leaders Garop leaders political leaders sum kan sacrifice ma hala sana tak ili tum pini double sacrifice sang po anasi ili tum autonomous state langoji secondly banke la hilikar to militant organization extremist organization and other social organization tumta MO chitoklo MOS batahini chitoklo lakichi tokan tamlo council of more power ke arup dengri no autonomous state and appear ke dengri no back deng de japan tuning rilo lehlo non itu ma press conference ke apen non ni tum Delhi dampo 23 March ani adak dahana dujila dahana ke dola me rasan halo je non private member bill ba non itu MP ke hai currency be alangli private member bill introduce law la pelang li claim bom la salang li pan churula la pen la sa private member bill ba normal government bill paman japan sini tum presar japan kedam secondly banke karbianglong arlo pen etum karbianglong arlo helekiora tundo militant do extremist organization do social organization unta la mao MOS pataini ka chitto kanda milo aru second time togrinai jong sialang unta autonomous state ani hang binong polote autonomous state penake akekom aber ke bangpak organization bangpak militant organization bangpak extremist organization a chitogrinoi halain lo ni toai pen kachuniri la penon pini la hai kami claim lo la penai claim don purana ngarap don pot karbiang long autonomous council a chief executive member Dr. Tuliram Raha tum panta la pelang lijir pot tumanta nile tum kaddo ka organization tuman ningkang samakardom ahir jumi pajirlo alang li tum lo autonomous sat ke palong japan alang tum full interest nang ke nuna pot na pe alang li tum bidis feri na pido pot alang li tuman jurulo ahir jumi pajirlo Hill district of Assam as per Article 244A of the Indian Constitution. The participating organization parties include Kadascom, KSA, DSU, Kra, Karsa, Kuja, Karbia Darbar, Jain H, and apex body of Dimasa community, Diwa Darbar, Kara, Karbianglong, Ronga Sarame, BJP and other political parties. It is aware to all that a private members bill for the same purpose was introduced in Lok Sabha by the then members of parliament of 3 autonomous district ST parliamentary consensus Sri Biren Singh T on 5th August 2016 and the same is reintroduced in the same house, that is Lok Sabha, by the present sitting BJP MPs of the same consensus Sri Biren Singh Bay, which shall pave the way for achieving the autonomous statehood early. So we offer thanks to Sri Biren Singh Bay for taking initiative for immediate full implementation of Article 244A of Indian Constitution. Kadascom and their allies offer heartiest thanks and gratitude to Dr. Tuliram Ronghang, Honorable Chief Executive Member of our Karbianglong Autonomous Council, and his colleague for taking full interest to immediate implementation of our long-standing and constitutional demand for creation of autonomous state under Article 244A of Indian Constitution. At the same time, the Kadascom urges upon all the political leaders of Karbianglong and Dima Hasao to sacrifice for creation of autonomous state as provided under Article 244A of the Indian Constitution, like the leaders of Khasi and Jointia and Garo Hills at the time of creation of Meghalaya Autonomous State in 1969, and also appeal all the militant organizations and other social organizations not to accept more power to Autonomous Council, mean less than Autonomous State. No government bill on full
implementation of Article 244 of Indian Constitution, known as release for and on behalf of Kadascom and their allies, Ujitimu present Kadascom at 20 March 2023. আৰু ডিমা হাছাওত থকা কাৰ্বি পলিটিকেল লিডাৰ্ছ আৰু কাৰ্বি লিডাৰ্ছসকলে ছেক্ৰিফাইচ নকৰাৰ কাৰণে পোৱা নাই যেনে কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে মেঘালয় অট'নমাছ ষ্টেট বনোৱাৰ সময়ত খাচী লিডাৰ্ছ জয়ন্তীয়া লিডাৰ্ছ আৰু গাৰো পলিটিকেল লিডাৰ্ছ যেনেকৈ ছেক্ৰিফাইচ কৰিছে আমাৰ কাৰ্বি আৰু ডিমা হাছাও লিডাৰসকলে এতিয়াও ইমান ছেক্ৰিফাইচ কৰা নাই আৰু সেইকাৰণে অট'নমাছ ষ্টেট পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওত থকা সকলো কাৰ্বি আৰু ডিমা হাছাও বা আদাৰ্ছ পলিটিকেল লিডাৰসকলে ছেক্ৰিফাইচ কৰক এই অট'নমাছ ষ্টেটৰ কাৰণে ছেকেণ্ডলি আমি এপিল কৰিছোঁ যে যিসকল মিলিটেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যিসকল মানে আৰ্ম ষ্ট্ৰাগল কৰিছে অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোকে যি এতিয়া MOU এবাৰ MOS দুবাৰ যি চহী কৰিলে যি তেওঁলোকে মোৰ পাৱাৰটো গ্ৰহণ কৰিলে আৰু ছেকেণ্ড টাইম তেওঁলোকে কৰিব নালাগে সেইটোৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ আজি প্ৰেছ কনফাৰেন্সটো মেইনলি এইটোৱেই যে আমি দিল্লীত গৈ আছোঁ 400 ডেলিগেটছ লৈ তাত আমি ধাৰণা কৰিম আৰু আমাৰ বৰ্তমান MP হৰেণ সিং বিহু মানে প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিলটো পাৰ্লিমেণ্টত লোকসভাত তেওঁ মানে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কৰাৰ কাৰণে কৰি আছে সেইকাৰণে আমি তেওঁকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং তেওঁ ফুল ইনিচিয়েটিভ লৈছে যে অট'নমাছ ষ্টেটটো সোনকালে পাব লাগে সেইকাৰণে আমি তেওঁকো আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং CMকো আমি আন্তৰিকতাৰে তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁৰ এই অট'নমাছ ষ্টেটৰ কাৰণে ছেক্ৰিফাইচ কৰাৰ বাবে গতিকে আমাৰ প্ৰেছ ৰিলিজে এইখিনি যদি কিবা খবৰ নিশ্চয় 23 মাৰ্চ শনিবাৰ